Yo bakunzi ba Mwami TV, hello everyone, everybody. Noneho bantu bari hanze, bari za Burkina Faso, njya mbona mumurikira, bari USA mumurikira, ubu ibintu byahinduye isura. Murabona ko aha nazanye umuzigo. Ubu noneho umuzigo waje by iki? By air. By air. Urumva? Nazanye umuzigo waje muri by air. Self speak to Mwamini Jean Claude Tere. Ni Mwamini Jean Claude mutazavuga ngo ni iki mba natumije. Nazanye umuzigo wa danje. Uyu muzigo wawita Mobile Lens. Iyi Mobile Lens rero izadufasha iki kugira ngo ubashe kwishima kuri Mwamini TV. Iyi Mobile Lens ibasha kureba ahantu kure. Kwa kuri mba nagiye ku mupira cyangwa se nagiye ahandi hantu mukabona umuntu muri kubona ari akantu gatoya. Ubu none mbazaniye ishusho nziza ya nyayo. Kurikira urebe umuzigo mbazaniye rero kugira ngo niba nawe ugitangira gukora YouTube channel umenye ngo ibintu biriho kandi bizashoboka. Wicika intege kuko utangira gake ibintu byose gake wongeramo hanyuma katwa gukomeza kuvuga amagambo menshi. Umuzigo wanjye muce umuzigo witwa Apex. Ntibandiye ntibari gatoya abaye noneho sasa iyi ni catalogue how opening this object. So I think that can do this like this, and what about this? Biba bigoye murabona ko ibintu bihunduye isura hano amadolari yanjye yagendeye ubona ko produit ndimo ndagenda ngira gute nyigeraho. Ayibonye muri kubona abakunzi banjye ko ibintu byabaye sawa. Ndakeka kano ari guhanaguza iyi bora yacu. Noneho mwihangane gatoya, ibintu by'abazungu utabanje gusoma ntago wabikora. Ini telephoto cell phone lens instruction mano. Yes. Ubwo step ya mbere no gufungura no bora. Umva gufungura no guhanagura biragendana. Hanyuma iyi bora ntabwo biba byoroshye nyine urumva. Yes. Kayifata material zacu zirahari. Ukafata telefone yawe ukoresha, banza ukayihanagura neza. Hanyuma nkoresha telefone ariko ndabizi n'ubutaha n'ibindi byose bizaba birimo biraza biryoshye. Ubwo kubanza ukamenya ijisho rya telefone yawe riba hehe. Yes, ijisho rya telefone yanjye amaze kumenya ahantu riherereye. Ugakanda witonze. Yes. Ntabwo biba byoroshye mukomeze muri gusa mukurikire.
murebe umuzigo twabazanye. None umva ko abantu mutemera, ariko abantu bemera babonye. Abantu bemera babonye. Yes, uyu ni umuzigo noneho sasa. Wa muzigo wacu tukagira gute? Tukawufunga. Ye. Umva ko Nyanza bogeze. Murabona ko umuzigo wacu ugize gute? Uratunganye. Yes. Ubwo igisigaye noneho ni ishusho ize gute? Ya nyayo. Wow. Très bien. Wari uri kuyifungurira ndi kureba umusozi duturanye hakurya. Amaye nka rwasa bitekera. Murabona ko nicaye mu nzu. Kamfungu ngiye gufotora ikigori kiri ku musozi duturanye. Dore umva. Ikigori kiri ku musozi duturanye ikigori kiri ku musozi duturanye mwabona ko nagifotoye ndakizana kandi nicaye mu nzu. Niba wakunze Mwamini TV komeza kubana natwe, ukore share, comment na subscribe, ubundi dukomeza gute twitere imbere twirire ku mafra ibikoresho twagize dute twagizanye. Share, comment kuri Mwamini TV.